meeskonnale väravalööja number 48 Roman Kontšukov, söötja number 88 Konstantin Ritsipov. Suoraan tehtäviin meeskonnille väärä number 9 Nikita Ljunski
Search number 13 Sergei Ivanov ja number 3 Danil Lemurin. Norsikundisen meeskonnalla on määrätty 2 minuutin karistus, kun jää oli liikaa paljon mängiä. Karistus on mängiä nummer 11. Markeringssituation.
North Dakota Civil from 23rd, 4 stations. Бросок. Центр. Стой, стой, стой.
Егидиус Бонсу. Как прижались.
Andersonit, töötaja number 67, Daniel Lemurit ja number 13 Sergei Ivanov. Красава! Esimese kolmandiku lõpuni on jäänud 1 minut. Daamid ja härrad, mängu teist peale esimest kolmandik.
Smalling. Este weekend kvällskolan överförande till Garret nummer elektroniska rubriker. Har vi gett sig frågan till больше. Говори. Сам!
meeskonnale väravalööja number 71 Aleksandr Kuzmitšov, söötja number 88 Konstantin Gritšenko ja number 48 Roman Šenčkov. Väravrätterikin meeskonnale väravalööja number 19 Vitali Makarjevov, söötja number 13 Ivanov ja number 9 Nikita Lüminski.
Вообще. Eesti Rikin Mässola number 52, Marko Kehtonen, 2 karistus, kinni hoidis värava ei vahetus noortekoolise meeskonda, väravas läks minema number 1, Galoti Nikita, väravas tuli number 25, Airport'i Eesti Rikin mängib koosseisus. Väravaist Riikini meeskonnale väravavööja number 71 Aleksandr Kuznetsov, töötaja number 48 Ramon Krõtšikov ja number 3 Deniss Antonov.
Будет сколько сезонов. Там потом будет пора Väravõõrtseliigide meeskonnale väravalööja number 88 Konstantin Grishchenko, töötaja number 71 Aleksandr Kuznetsov ja number 48 Roman Kalintšukov. Väravnoordekoondise meeskonnale väravalööja number 11 Markel Satur ja töötaja number 12 Tikhomir Osmanov. Väravõõrtseliigide meeskonnale väravalööja number 52 Margo Kettunen. meeskonnale nädal 22 karjused number 16 Igor Petrov.
kukutamiseen. Seuraavaksi meeskonnalla ja työtä numero 37 Sergei Ivanov. Suorapäätä numero 38 ja numero 9 Stig Rasmus. Työtä numero 77 Jürgen Svorten Arantz. Österrikin meeskonnalla määrätty straff 10+10, kannat numero 50, 2 matkapisteen. Österrikin meeskonnalla numero 77 rokotar kautta 2 minuutin karikko koskipilöön. Сава, в центр, уйди! Kaikki varannut nuorten konnissa meeskonnalla 7 oli numero 6 Viki Kristofer.
Уже второй раз дал, второй раз. Mr. Lincoln can get that quotation. Questa forma di corruzione è anche criminosa. Notte con esta number, capsul 1, report Daniel, minute care este. Și care tu camera ta number, 56, marquez acolo. Se riferisce la number 6, care este. Ok,
noorte konditsioneerija number 7, noorikoos Tallinna 20 karistus spordikeepiga takitamise eest.
dobre condizioni di terra, scorso Verekedjék pénzpannal olyanokban üvegszárt Nikita Dubinski. Что ты дергаешься? А он так всегда. А ты Thank you.
спокойнее. Vääräkaupunki meeskonnalla värävaraaja number 17 Jürgen Vossen parantus ja syöttö number 9 Keith Rasmussen. Беги, беги! Noortekondiseeri meeskonna number 7 Nordica Australia 2-minutiline karistus kinnikolmi sees. Väärävetriikit meeskonnalla värävalöijä number 9 Nikita Jurinski, syöttö number 13 Sergei Ivanov ja number 67 Daniel Demunin.
liiget meeskonnale väravale number 24 Karolina Finnikova, söötja number 16 Igor Petrov. Кати, кати! Да не бойся! Нет. Ready or not, you're on top. You get high. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, you're on top. You get high. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, you're on top. You get high. Gonna find. Dos secondi per messa number 6 che Christopher Pagano nella carica del buco del testo. Они сука, ближе, пробьют. Души, души!
думаю. Тут пустые ворота. Там в душе, дай ему, Рад. Он стоит. Några sekunder till minst där, 2 minuter. Кому? Вот и все. Kun voidaan kolmas vippu, niin on jäänyt 2 minuuttia.